Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna bağışlanan tedbirge hoş geldiniz. Bugünkü rasyonumuz devamında biz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge olan bizim sevgimizni ve hürmetimizni daha bir kere bildirecekmiz. Hepinizge kelgan Rabbul Avval yani Mevlud ayı mübarek ve hayırlı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Sadaqallahul azim. Şimdi ise eski adetimizge göre biz hepimiz bilemiz ki Kırım Tatarlar başka Müslüman halkları gibi Mevlud şerifini okuyadilar. Bu bizim kalplerimizden bizge kalgan bir adettir. Ala Rasulina Muhammedin salavat. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Allah adın zikrileri evvela sünnet olur hayır işte her kula Allah 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 adın her kim o evvel ana Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Allah'a hamd ve şükürler olsun. Yüce Allah saygılı Peygamberimiz Muhammed'in derecesini yükselsin. Ya Rabbi, Habib-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine kıraat olungan Mevlid şerifini, yapkan hatimlerini, esnasında getirilgen salavatlarını ve ondan asıl olan savablarını sevgili Peygamberimizge vasil eyle, bizden kabul eyle ya Rabbi. Bu cemiyetimizin teşkil etken konakbanın şerifini meşgul, günahını mağfur, amelini makbul eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Мы говорим, что мы преданы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. А что такое преданность пророку? Преданность – это любовь, это вера. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, лучшее создание Аллаха. Мы преданы Ему, любим Его и верны Ему. Мы верны Ему в том, о чем Он возвестил и передал от Аллаха Субханаху ва Тааля. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассалату вассаламу аля Расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ат-таййибин ат-тахирин. Альхамдулиллах, духовный центр мусульман Крыма на протяжении многих лет старается, проводит вот такие мероприятия для того, чтобы людям объяснить, что на самом деле является ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Что на самом деле хотели донести нам наши предки. Это не только работа духовного центра мусульман Крыма, это наша всех работа. Мы все должны этим заниматься, чтобы сохранить свои традиции и обычаи. А самое главное – ислам. Потому что герджи yanlış söyleyenler çok durur. Надо быть внимательным в этих вопросах. И надо набираться религиозных знаний, чтобы это дальше нести, чтобы себя сохранить и, естественно, своих близких от огня ада. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Ар-Рахманир-Рахим. Малики Яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Adetlerimizge göre inşallah sofra duasını okuruz. Sağ olunuz, saygılı cemaat. Bizim merasimimizge gelgeni için ve çok sağ ol aytamiz. Kim bu merasimimizni hazırladı, Allah onlardan razı olsun. Allah onların yapkan hayır işlerini kabul etsin inşallah. Elhamdülillah, bereketi Halilullah, şefaati ya Resulullah, devam edilir, ölgenlerge cennet, kahramanlarga sağlık, baxtlık, bereketlik, soframızga bin bereket. Biz aşadık, içtik, Allah'a hamd olsun. Allah Teala bizlerin Müslüman olarak yarattı ve Allah Teala bizge rızkımızı verdi. Allah Teala bizim hasta olanlarımızga şifa versin
Qahramonlarga Alloh taolo sog'lik, baxtlik, bereketlik bersin. Doimo bizim sofralarimiz to'la olsun. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin bi rahmetika ya erhamer rahimin. Amin.